APSLC ingding pli amhangki thek arni Karbi anglong along prekjam hawar along Katalondun. Jengkha Driver Association Jengkha ahithi along Chiroktok asai kedengpon. KAAC Kapardo Soil Conservation Asaikam Chokomar Aputhak Podmo Teron Warlongki Tera Lapen Ari Sangho Atum Perengke Amai Kangni. JCCPA Atumpen Poloni along MOS Clause 2.3 Aputhak Kachisong Pon. Dolamara Cultural Complex along APHLC Amahangkithek Ingdeng Pli Talondun. Karbi Longri Abirta Kelang Arad do Anpan Kardom Pajer Iklo Kardom Pini Karbi Longri Abirta Kethan Ponji Abang Nili Sami Kabin Teron Pi Pini Birta Angton Pen Arjuponik Sena All Party Hills Leader Conference Ratchari Asongtum Pini Arkoi Nipai Inkora Isi Surihini Ra Inkora Hini An ke Ningkan Amhangkithek Ningkan Pli ke Choklo Lasu Ingdeng Pli ke Chok Ani APSLC Klempang Pu Atumpen Karbi Anglong Inkora Truck MAC Constituency along ta Talon Ponlo Laso Maelong Alohi Aman Pen APSLC TDP Amai Pu JI Kathar Lapen Women Wing Chunbang Rita Kramsapi Asaihem Chunbang Albert Rongpi Long Kumar Be Lapen APSLC along Klembang Pu Bang Pietum Chitongdun APSLC Amai Pu JI Kathar Pen Perengke Athingno Kaningji Ponke KAAC along Kacharibong BJP Sorkar Atum Paragraph 2 Sub Paragraph 7 Pen Alang Litum Silam Pon Peder Lasi Nilitum Kilik Thurdunang Koklo Lapen MOS Kachitok Pon along Bang Akayapan Inkoi Kep Keraipi Pining An ke Inkoi Kep Mo An ke Nang Bad Bompo 2019 and Inkan Sila Paragraph 2 sa paragraph 7 benta aron silam uni bangala election ke hai tunge silam lede amasin itum election hai nangji tangte pusi la 24 plus organization ke pavi to that sin itum APHLC pusi nitum ka salam lo la si election se dan lo pen non ke wangji MSC election ke lake thurdun vekpo athema hedi ki thurdun chot kali rat atum la solam chini nangi le la bangsu a Council election ke hala MOS to September clear ni ka sohi hala dak clause 2.3 pen apot long recap kachojor long recap pulote mathatha constituency cap pulote mathatha West Karbi Anglong constituency sirkebet ante West Karbi Anglong adang ko an magethe la apar so se aha varsi adangsi Karbiang Long adangsi kecil atau manci pidat po aci tim lo ke pi la puja andela kacipi ke cok ma cok cema pu lapen isia bange 2.9 abang ala 2.9 abang ke la ke autonomous council ke Assam government panci pidat nang ipu la bangke hala APSLC atum KAAC along ingni long lote lahai MOS anta khanglapo lapen chokomar anghoy anta inglong akhai aphan ansi pilapo lapen KAAC atum kachi aso aphan longle pata kipi anta ingthan etpo pusi APSLC amai phu JI Kathar pen pherengke athingno ningjepon yong si ilitum BJP apana ko pe hai to that vote pi to that pulo tangte lahini ke kache kroy dun lo that long ri kache yor lapen autonomous council a power an 60 dollar power an chief minister phan ka chipi kache hodai puke kache kroy dun lo alam the bangke kelia bangke itum autonomous Karbi Anglong autonomous council tanang ne lapen itum adet achi tim ke kiche domban cerai deta me pu ilyong ki pudun lo puya ka je kroy dun lo an ke lata ko la parta feri thu me dolang
athema hala MOS along pini pena para ke chiatum aphan ke na pilut long nang nelo karbiang long ke pu awe alam ke le dam gen de pilo non kep pilo moninkan pho phike grip pho po ningkan inkoi phike inkoi pu po ang kado we masi bang cherai thip po lake la si ilitum la salam bang ke seriot tiklo non council election bang ke la asat ke lang lo approval nang ke en lo English pen pudam lo te approval nang ke Karbi atom phat inglong arat tom phat nang tum a det ka che jor che kroi dun de ma yong si BJP phan kape hai lo pun lo te det ka che jor ka che kroi dun lo ben council ta Assam government phan ka che hodai ka che kroi dun lo yong si BJP phan perem det pun lo tang te la so a MOS ke cancel det pun lo la ke cancel automatically si cancel that po lagi tek lor alam lo la hello akam ke thi la si pini neli rata tu man ka choningri la salam nang li tu mathakrang nang ni rong be thi ta mathakrang nang ni nang li tu ma det nang li tu ma sumara van anta service na bang nang thilap lo nonta aku nang thi tu et jela long lian ta hem anta nang thi tu lap jela non neli methang along li ta bang ka prek tum sina chorai hat na ke cherai hat khot tia lo hek lor bang BJP dol nili pata dol lor ta hedi nili phana nang hai aruna le general dum phan la ki duk det dum han hai det jima la si sumila rong hang pita ili tu ilek lu ko por hia thai ka ve ki duk pen am si sumila rong hang pi ta ki thi nang lo la si son da thi pik jilang non anta sumila rong hang pia tom han a school dolo positan non anta thang da arong thang da sulila lang pusini tumar julong poisa ki pinai poranta no ana pipelang pusini tumar julong lasi te tante nang ni tum epetrosi আর কই নি পাই ইনকয় আনি জেংখা আহি থিয়ালং জেংখা ড্রাইভার এসোসিয়েশন আতুম বাইট কিবেক আতুম হেলমেট চিকো বেক নং জি লাপেন হেম কংলং কাতিবার আতুম সিট বেল কাচিবুর লাপেন হংকেবার আতুম মাস্কে কিনাংসত আফুথাক রাত আতুম আফান চিরক টক পেন কেপাচিনি পন্থু আসাই কিদেং পন জেংখা পেন বাবু তেরন কাৰ্বি লংৰি আবিৰতা মানে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে লগতে আপোনাৰ সিট বেল্ট লগাব লাগে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে আমি অসম চৰকাৰে বহুত চেষ্টা কৰিছে আপোনালোকে গম পাইছে এইটো বছৰত প্ৰায় আমাৰ যিটো এক্সিডেণ্টৰ হেৰিটো পৰিমাণটো একেবাৰে মিলেই হৈছে যিয়ে নহওক আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছোঁ অসম চৰকাৰে কষ্ট কৰি আছে আৰু বাকী 95% এলাৰ্ট হৈছে আৰু অলপ আছে সেইখিনিক আমি মানে হেৰি কৰাৰ কাৰণে যদি সেইখিনিও আমি হেৰি মানে এলাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আজি কিবা ফাইনবিলাক ধৰিছেনে নাই আমিতো আজি বুজাইহে আছোঁ আজি বৰ্তমানলৈকে আমি ফাইন বা একো হেৰি কৰা নাই মাস্ক পৰিধান নকৰাক মাস্ক পৰিধান কৰিবৰ কাৰণে মই নিজেও মাস্ক অলপ লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আৰু হেলমেট পৰিধানৰ কাৰণে আমি বুজাই আছোঁ যাতে এখিনি সজাগতা হয় তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কিছুমান লোকে হেলমেট চিকুপকে আচলতে চেণ্ট্ৰেলকে এক্সিডেণ্ট কিছুমান কালেকশ্যন দল লাচি লাচো পুঠাক তুম পাব্লিক ফান সামে কে থান চুপারে আসাই তুম দেংপল লাচি ইলি হিমাচুনি গাং তুম বাংকে লালো কাদো কাবে আরা তুম হান সামে নাং তুম মেথাং সেফটি হান তামে হেলমেট বাং চিকুপ নাংজি আपेन के ako non third wave akesu tame nang bomla so puthak tame mas bang tum pa chikup kedang sot apen ke nang tum gari bek tanglo polongte helmet apen ke akeng flip longte seat belt amang tum gari bek we prang tum labang ke du kedang sot athe nang tum methang safety athe mage non nakai pekte sone kupini accident ji la sa solo safety long same methang da ar puchen pen apen ke tum awareness long same bag government man same la so rules ate ka follow dun pen kato ka be same bikoi pen methang safety ke long ji phansi tum driver ishishana hin pen same apen ke dak jengkha petrol post ahin man same tum kato ko era thamba chuni lo KAAC Kaparlo
soil conservation asai kam along chokomar anghoi kipipon chokchi pupen potmot teron warlongki dera lapen arisang hoatu rusemson sing inti mirbiri athengno along kachisong asai kedengpon laso chisong bom ahut KAAC soil conservation EM madhuria dikhial phukon pen isi committee sengponsi laso aphuthak tarli ponpopu chechak ponlo laso alam aputhak podmo teron warlongki dera lapen arisang hotu DPCKA asai hem along pherenke amai ingnipon যিখিনি নিৰ্দেশনা আছে যিখিনি নীতি নিয়ম আছে এই নীতি নিয়মৰ মাজেদি আমি আমাৰ কামখিনি হৈছে নে নাই হোৱা আৰু যোৱা 12 জানুৱাৰীৰ পৰা পদ্মতেৰা laso pherenke amai along alang litum pen kaning jepon ke KAAC soil conservation EM pen nikap angbong lamchak pachun chedet pulote la an so se kang tui an chi song ponji ani tum ke song pen mas council pen lam the si klang lo lam the bang la puan lo jaya tum si inquiry committee si seng pon po so inquiry committee ateng alang tum lang pon po la pen chok che bang pi phak so pon po ku se lang tum lam chak ma the mas council la kong la klang pon lo la si la so kong paklang lo bang ke tum si ini ngarong nong lo ke ini tum kema la bang su illegal appointment of tak chin pen Karbi Longri mas council la hen pen di ponangi prodang itum atumi ini tum media song heglong lo motorjia tiga tumon mate da concern iam soil conservation iam alang ni amat si chu pen chipulo je la bang su putha alang itum council pen lapen la an chot kali KAAC kaparlo thongkep department along aron repen chokomar anghoi kipi aputak tarlip dunsi chesong ponji puta pherenke amai along alang litum pen ningjepon oni ko 30 departments lo apen jong si along kapre ka department song dala puson khat chopang lim du pulotan te kirang hi la ni non ko son ma chesong no an so se nilitum chesong ponji lapen ipugang tung corruption ka choklem officers man nang litum jong si corruption choklem tung pulote nang litum ladak pen transparent ra Karbi Longri pen damik no jong si nang litum corruption ka choklem man nang ne dulong chitlo pulotan te nilitum ke nang compromise gani so dak pen nilitum me nang chesong lapen hok pe lakang sai long ne tike nilitum lakang so ka chesong te impromptu thank you kedam tang surihini ra inkoira isi aningkan risim kang tang ke ot asong trokatum monsam alamton kachitok MOS along close 2.3 aputak kachidon dun thek pupen rat pangri asong lapen prekjam hamphang asong atum chilangsi JCCPA pu asong mahangke thek pontlo laso close 2.3 aputha ke khamkhe asai deng pon bom ason si kedam tang ar koi niphai inkoi ani Puloni alokta ing tangkring pen kachisong pon asai kideng pon. September Afan parjuje pin pin Nale tum tang sundari pulo master bangke la bangke nale tum sini inside amne bolte la ke chejong ne bolte supensi itu mehi itu malang sila ke mangi so Karbi ke no masi asa ke chok ke tum tegang lo non teglong lo la bangke dak ini kan churi je ise bangke political Karbi no Thomas Council emisi amosti constitutional kuan dan tu konsensi kuan ke paon nei bang ban pinai la ke council budak sido close to council budak sido 22 lepenako 23 ini tum churi nane jong aprang ke dibasa longke ada ke inkor ake Thomas silan to non ke thongke ban pali tanglo changes la ke 2000 la sobai dan 2000 kham khelo si la so si ke ke thomang de la nalo portala bangke rehabilitation tame la ko dalo chepai economic package dolo ada dimau sao economic package pendang lo na kata si Thomas Council kun sikit para ala ke central government kali state government tu kali la sinong attack si tame na tangka mahal van lu si labang ni tu ke total authority ke la ke da ke Thomas Council si do close 2.3
Kasi jong damlo prote. Lake council sor. Ladak approve lagi pun. Ka consent lagi pun ke. Laso hamu hadak central government aklemunde. Lakan state government aklemunde. সমষ্টি থংকে Kasi kuna compulsion besi. Lakhain Koratro, Durbaguri MAC constituency angkang Dolamara Cultural Complex along APSLC amahang kitek ingdeng pli talon pon. Durbaguri APSLC amaipu Mondor Singh Intipensi APSLC lam ingthurpon maita chephem pupon. Non corona abur kangdang thubom ajoksi APSLC amahang kitek ingdeng pli katalon pon MAC constituency tin alongsi talon pon replo. Le pojok si mane nile tum adin atarik ke jong pon ateng abang nile tum postpone pon une delo sit lasi nile tum la tarik inkoi raisi la arkoi chiklo bang kan kan wang tetame nile tum pa talon pon bom lasi pinengan bang ke ningkan plike choklo nile tum hok wek mopen nile pulo wothalang so si nile tum adim maklong jong pon sitami hudak suri munit nile tum pini son ke chitong long je polo sitami chitong long le delo isining duglo bon sitami nile tum pini a constituency tinalong nile tum a president jai kathana pingkara teng pen nile tum constituency tinalong pini nile tum la 26 nong along sitami IPSC foundation de nile tum talon pon inglo ing sandin pen munit tum ta chirum o long le buti dak nile tum ta chirum o edat si mane leadership nile tum chihang ikcholo Nanti dalam tumpini, dalam so kata orang PCC, kau antak cetong itu. Nili tum PCC po sistem bangka nili tum cihang nam de mutela leader area tin pen nili tum leader si cihang icho. Ini la foundation de ketalon pon bangke. Na nili tum la non Januari pen semana nili tum aku la Januari la selom pen nili tum area tin setam nili tum aku CVC damik po. Tema nili tum along non kewangi tum topik nili tum panang ke pha tum se ong lo. Pini Abirta ansakang ton pon igla domi thakme.